Assalamualaikum dostlar, men Kizet Bahat Tax. Bugun biz o'sha Qaharidagi qupiya yerlarni ko'rsatyapti menga. Al ketdik. Sizlar kanalga kirib videoga like bosasizlar. Şimdi dostlar Uşunuzlar ben şatıladığım Türkiye'de geldik. Kupiya yerini kayıç. O yerde böyle korup bak arkaya geçim kimi. Ya işte bir şakır vatsa ne istiyorsa o şey kalıp kaldırıp gideceğiniz var. Eğer bir kanat gün ki etse tahtada bazı kanatçıdır. Ne yaptığınızı koymayın. Çıkarsınız. Göz görsün. Orası koymayın. Reyting көтөрүүгө жакшы, бирок көбүнесе тонда бул жерде боло бермейт. Сондықтан достар экинчи купуя жерге де келип жеттик. Ал ГАМАЗдын үстү. Бул ГАМАЗ бит чатып алсаңыздар эч ким көрмөйдү. Мына сумкаларыңыз кичине болсо. Көңүлүңүздө сизде дым жок болсо, автоматтык дым жок болсо, осы пистолет болгон жагдайда Sonrasında açık olur. Şimdi dostlar biz üçüncü tağatın kıbiye жерге de gelip jettik. Ondan üstüne şatmalarımız. Bu жерде енді 70-80% adam bilmeydi. Şimdi en başından bir çalımız. Çalımızda mutluyatlardı. Sizler kanalga kirip videoga like basıp unutmаңыздар. Егер тағы осында құпия жерлер шықсын десеңіздер, осы видеоға 20 лайк жапсаңыз. Чуть көтереміз, көрейік. Айбек кішкене алып Алдық едік қойшық. Мұқият болу керек, кейде істемей алады. Mına çıktım. Olsun üstüne çat olsunlar. Ешкім көрмейді. Көрген күнде де атамайды. Өзіне істеп бар. Bir zaman ayırın bloklar. Смело жатып или отырып рейтинг көтеруіңіз болады. Да, осы видео 20 лайк жинапсақ, сосын келесі тағатын жерлерді көрсетеді маған. Давайте.